Sebastian episode ya 18 kuri The Forest. Reka turyo sho nk'ibisanzwe mbibutsa gukora subscribe, share, comment. My name is Kurusumu. Amazina yanjye nitwa Kurusumu. I'm 100 years old. Ndetse mfite imyaka 100 y'ubukuru. And killed me. Umugabo wanjye yaranyishe. He wanted to marry my daughter. Kubera ko yashaka gushyingirana n'umukobwa wanjye. Gusa with a much of pain. Yanyisha mbabaje pe. Yes, but nobody to help. Narasakuje nta wari uhari wo kuntabara. Pamagambo. Call the name of my daughter. Namagaraga izina ry'umukobwa wanjye. Ariko ntiyanyitaba. Ubu rero I'm coming back for you. Ndakugarukiye. I'm coming. Ndakugarukiye ndakuziye mugabo mwiza. Director Soroba Ibigwi Fan Studio DOP niwe director of photography niwe weditinze abatwarebanye episode z'ubushize to twari cyamukuruye poko kimutamu Nyagasani ibyo twarabibonye abo twari kumwe murabyibuka mwibuke gukora subscribe, share, comment. Mwakoze sub The Forest episode ya 18 ubwo turi kugendana sasa barakwereka hakuno Chwanga yari yatoraguye umwana urebe hakuno Chwanga uko yagatoraguye umwana tangiye kumuririmbira babyita ibisigo harya cyane ibihozo. Uzaba umugabo wa danje wa mwana we, uzaba umugabo kabisa pe. Hakuno mwibuka uyu nawe yabuze inzira imusohora mu ishyamba. Gusa byibura we twabonye afite n'akantu k'akenge atandukanye na bari abantu bose bandi. I love you so. Why? Hakuno Mico the artist, makeup artist. Urebe turacyari mu ishyamba rimwe. Tusi props manager. Kumbi barakwereka hakuno musehe. To kiraho. Wari cyande. Uzimya kijana. To. Wamuzimu natoka wapi? Umusaza ari byo atangiye kubona tarazi mu ishyamba. Bibuka umusaza we Mazembe kasa mutwe set design Joker. Hey, Joker yaratubwiye ati nje ubundi kintu nshinzwe no gukinira mu mitwe y'abantu turagasura Tuse props manager Gaheza Simba naragasobanuye noneho muntu biburana sasa barakwereka hakuno baba YouTuber n'ababa TikTok bacu baracyari mu ishyamba. Audio producer baraduhaye background music n'iki byose. Everybody's so wicked. Bari abajinga bose n'abanyantege nke. Ari gutuka umwe bazanye. Bamwe bazanye Soroba Films executive producer niwe nyiri filime niwe barashoyemo ibiceri niwe baragize ate ntako abataragize sasa barakwereka mu ishyamba. Ese ni gute nzava hano mupenzi? Sinzi ngo n'igihe maze hano kirangana gute. Ese ubundi ndi he? Mupenzi yabuze umugabo we Dumba. Nje ndashaka kwitahira. Am I still here? Is this real? Ese ndacyari hano ibi ni ibyanya byo kwera cyangwa arikorakora ngo yumve kagihumeka. Rebe do. Gahinda kaba kamwishe. Kaba kamwishe rebe. Abishwaniramo, abitonganiramo. Sinzi. Ure filime witonze. Rarira bitanga iki? Yizanye mu ishyamba. Iri shyamba ryinjiramo ari ibintu bisekeje ariko shaka kurivamo. Nakasa mutwe. Sasa barakwereka ruri kwiruka hakuno kugera hano tayari. Hey! Jya utangiye guhura n'abazimu. Mwibuka akakana kishwe nande? Kishwe na se akaba sekuru. Gasani. Chewe uwajyaga yisaza ahura n'abana kubita nawe biramucanga. Kirenga umufana biramucanga tu. Hey! Nyendi maze kumucikiraho. Ubundi mwahura gahita nigagura kubita byaramucanze nawe cyarenze umufana. Nawe cyarenze umufana mwe yajya bavuga ngo uvuga batarabona kumba ufite umwana we ngo yudo. Chwanga. There you are. Ndakubonye. Dumba. Chapter. Oh, what are you doing here? Uri gukora cyane? Dumba. What is wrong with you? Ufite kibazo Chwanga wa mujingo. Dumba? Yes. Oh my God. Mana yanjye. Where you? Yes, I'm. Waruri. Why are you not at my place? I asked you to stay there. Aho nagusize ntujari kandi wagombaga kuhaguma. Hari aha. Nta mutekano wari. So I meet the bad guys there. Je nahuriye n'abantu babi hari hano.
Dumba biramucanga. Kiwara takiraka. Do. Kiwara takiraka. Hakuno mwibutse gukora subscribe chat kuzuza kamiri vuba ha. Sasa barakwereka hakuno. Rebe mwishyamba. Sinzi baba TikToker Tito. Rebe baba TikToker baje bigize. Hey, excuse me. Unyihanganira uva kwibaraguza. Yewe. Hey, are you umva se find a way out of this forest? Ko nshaka inzira ivana muri iri shyamba wagwana bimeze. I'm talking to you, please. I want a way out. We ni we turi kuvugana ni we ndi kuvugisha nshaka inzira imvana hano Of this forest. nshaka kuvana. Pass. Ndacaye kumbu ari kubwira do. Please say something. Yifure byo nimba ari ikintu ki. Hello, Jew. excuse me. Jewe Please talk to me. vugisha ariko mwana undi nk'aba bajinga Look at me when you're not even. kirandeba wagira ngo ni televiziyo y'iromba. How will you see somebody? ubundi wewe wifurebye gutyo ni gutureba abantu. Hey, excuse. Jewe kumbi icyo atazi iri shyamba ibiririmo aca arikomereza. Cyabaye cyo yarasize inyuma arakibura. Ha kuki iyi abaje bibaraguza bivugisha ngo none se ngurana ngo sinzi ngo nkwe birabacanga. Komeze mu ishyamba mupenzi hakuno. Mupenzi we yabuze inzira imuvana mu ishyamba. Iminsi baye myinshi yaje kwirebera umugabo we Dumba. Ntibaranabonana. Iri shyamba ni rinini cyane mw'abantu mwe. Ni rinini kukomeza kurisirikiramo. Ni nako none ugenda uryinjiramo cyane kurisokamo bikazaba indi ntambara ikomeye. I'm so stupid. Ararira bitanga iki? Bitanga iki? Hey! Kiraho! Hey! Kiraho! Chamushi iruhande. Hello? Yewe kimwe cyari kiri. Yewe do. Hello? Yewe umva ariko ginagi. Uri kunyumva rata? Are you real? Ese uri wanyawe cyangwa? Umva ariko. Hello? Yewe. Hello? Yewe umva kwibaraguza. Can you hear me? Rata uri kunyumva? Are you real? Yewe uri wanyawe rata? Uyu mugore ari gukina mu bintu atazi. Iri shyamba twe twamaze kumenya ibiribamo. Help! Yewe Cyabaye kirabura biramucanga. Amaze gura n'ibintu byinshi mw'iri shyamba utamenya. Where did it go? Kigiye biramucanga. Biramucanga nyagasani. Tangira kwikorakora ngo yumve ko atanapfuye ari uwanyawe. Undi ntabwo napfuye cyangwa vipi. Biramucanga. Hey! Urebe byaramucanze kirenga umufana kumbe mu ishyamba do hari uwagarutse do. Urebe iye umva gatwenge abazimu bashyi. Hey! Gasani arimo ahamagara kumva uko ashika. Watangiye kumva amajwi wa mugore twabonye uba muri iri shyamba nawe do. Nyagasani ye simubashyi. Hey! Sinzi ariko sinzi. Ure filime witonze do. Uri gushika uyu yumva amajwi amuhamagara. Bafite ukuntu bahamagarana. Mwibuka uyu mukobwa nimba mwumvisha inkuru natangiye mbabwira. Uyu mukobwa ubundi ni umukobwa wuriya mukecuru. Nyagasani. Hey! Oh my God. Come on. Take off there. Oh, I'm not coming down. I'm Maranje, ngwino reka ntago manuka aho hasi. Yes, I break my neck. Uraguma aho hejuru ndaguma hano hejuru. Je navunitse ijosi simanuka aho hasi. I know mine here is safe. Run. Hello. I'll let you. Jewe ye mwabimeze bite? Darling.
Hello. Dumba araturi kumubona. I met his father. His father is desperate. Nahuye na papa w'umwana byamucanze. Father is looking for him. Ndetse papa ari kumushaka. Yes, he's going crazy. Yasaze. He misses his son. Akumbuye umwana we. Desperate, he's going crazy because he cannot find his son. Byamucanze kubera ko atari kubona umwana we sinzi. I asked you to stay. None Can't stay around because they nagombaga nakubwiye ngo ugomba kuguma hariya. Reka sinari kuguma hariya, hari ibintu bibi utamenya ibyo ari byo. Wapi barakubeshya. Reka I have to look for the father. sawa, reka tubire kureba papa wiwe. this shit, bro. Can you stay here? Basi se waguma hano. Stay here. Don't go. Ntugende. Stay here. Basi guma aho ngaho. No chapter. No chapter. Dumba. Chwanga. Changa. CWANGA. Chwanga ubundi bisobanura iki harya mu Giswahili? Si umutwe. Yo. Chwanga ni gatwe kibubura do. Right. I'll be back. Sandaje ndagaruka. Daje ndagaruka. Sasa barakwereka chwanga. Gatwe kibubura yagumye hano mu ishyamba. Chwanga bisobanura nagahanga n'umutwe. Bintu nk'ibyo. Sige hakuno umva amajwi. Umva inkotsa mu ishyamba. Umva inkotsa mu ishyamba. Hey! Sinzi. Kumbe barakwereka mu ishyamba do. Ebana. Ngiye nzajya gukina muri iyi filime. Nzajya kubohora abantu mwebwe muhumure. Hey! Simujya mubwira ngo nanze do. Nanjye ngiye kuba mu TikTok. Kwereka hakuno mu ishyamba ruri guhindura imyenda. Ni wa mu TikToker bamwita nde Judy. Mwibuke filime itangira nako ni muri episode zatambutse baje ari batatu ngo naba TikToker ngo bazanye utumanyeri mu ishyamba. Tumanyeri. Inkende zikarima cyane ziba zimereye neza undi yari yaginga babinjira muri iri shyamba twarariraswe n'abakurambere babajyaye. Dumba hakuno nawe Dumba hakuno cyari kuzenguruka mu ishyamba asubiye gushaka se w'umwana. Sasa cyakora ubwenge buke burushya amaguru. Dumba yabanje kujya gushaka umwana aramubonye agarutse gushaka papa wiwe. Papa wiwe twabonye arimo kwepari cyari cyamukurikiye. Abo twarebanye abo tuba turi kumwe 5 kuri 5 mwamunyumva. Kera hakuno Dumba ako mwakoze subscribe. Namwe abantu muba mutarakora sub rero mureke mbabwire. Buriya mba mbibikiye. Barakwereka hakuno do. Simubashye dore icwende kariya kana afite bakita icwende. Simubashye shewe do umvase do nako nicwe ikinyuguri bakita ikinyuguri. Fite ibinyuguri hano bari mazunguza ubundi ibinyuguri bihamagara abakurambere abadayimoni imizimu ibintu nk'ibyo. Sibyo ari guhamagara do hakuno. What am I going to do now? Ndakurikira. I'm here alone. Ni hano njyenyine ndaho ndasamye ndareba hejuru nk'imifuka y'ishati byamucanze. Why did he left me? Ubundi kubera iki yansize njyenyine kwibaraguza kumushaka. Zimubashye sho rebe gize gutya arabanza ashyiramo fora ndarara fata n'igikapu cyiwe. Nakariya gakapu ako ngaka afite imbere ngiyo umukobwa aje kugusura kambaye ngo bari kukubaza ngo fora ndarara cyanda ta. Ubwiye utabuze ubwenge. Where are you? Shamagara. Kimenye Osmarito rabahamagara hehe? Rabahamagara hehe? Tito Tito niwe Kimenye. Jinga. Babansize umukobwa gutabarwa kwe ninje kuzavaho. Arajya kumuzana mwiri shyamba si oyumva. Rebe. Ayumva yahavati. Shaka kuno biramucanga. Simwikaragira ifunga uduferi. Hey!
hamagara bene wabo do uyagarutse ngaje guhora ahorera umwana we n'umwuzukuru we bapfuye hari uwamwitabye kinakire mwana wanje umwana na nyina barihuriye mw'ishyamba rimwe Hasani umva gatwe gwina dusubire kuzimu reka subire wiseka ari kuseka ibiki daraseka aramumeneka wowe unaiba roho za watu wewe. Ako muzi ko nikirimi cy'abazimu nkizi. To seka bitanga iki bagatwenje dusubire kuzimu none hareka ngwino hano mwana wanjye njoo hapa ngwino hano mwana wanjye amurya sina aramwihorera wapi mama kumbi dore wabishe bose do ni wa musaza nilikwambia nini wewe nakubwiye ngo icyamukinga What now? iki kandi noneho ndumva afite ukuntu rero cy'ubuzima nikufahamu mubaya wewe I'm still here. nilikwambia nini we ngukorera ibintu bibi nakubwiye ngo sitaki kukuona mwaiponi narakubwiye ngo sinshaka kuzongera kukubona hano hantu sitaki kukuona mwaiponi sinakubwiye ko nashaka kuzongera kuhakubona umva dumba none arakamesa urambaza iki kwambia I'm not afraid of you. we wa mukaritasiyo ntago ngutinya nikuvunja kichwa we nakumera umutwe kwambia nini sinikwambia usirudie mwaiponi nakubwiye ngo iki Acting devils. sitaki kukuona mwaiponi ni kwamba ya mwisho ngiye ndwanya amadayimoni umva dumba please avoid the search for rain nakubwiye ko nashaka kuzongera kukubona muri iri cyamba Don't care what you say. sha ibyo wambwiye ntago mbyiteho ugabanya akarindi hoshi genda This is Put not in the your comfort. forest. iri shyamba ni iryaswo niko yamubajije ntago mubyumvishe Why don't you start Nikufahamu fighting mubaya. devils yourself? ubundi kubera iki mba mbona ushaka kurwana n'abantu bose wajya wirwanya ubwawe kama nikuvunja kichwa sinakubwiye ngo nzakumena umutwe Talking to me. sharekera ukumvugisha Being rude and disrespectful. I'm fighting Back at the- devils and evil spirits. jye ndwanya ikibi n'imyuka ya sekibi nta kindi urambaza iki unatafuta nikufahamu mubaya I'm not afraid. mimi we ntago ngutinya mujinga mimi nakwambia we nakwica kwambia wewe Take it out of my face. vana icyo kintu imbere wa mukaritasi we hoshi Head of threat. funga umunwa ariko we utaona funga kinwa weye Find some demons yourself. ubia nikuvunja I'm not kichwa afraid of you. we ntago ngutinya we wa mujinga kuvunja kichwa jya nkwica umutwe nkume n'umutwe nkwice njye nkwirega hii ni nini hiyo ni nini icyo ni igiki se You? hii ni nini What's wrong with you? ufite ikihe kibazo Go away. genda hoshi ubia nikuvunja mubaya wewe dumba murya sini mwabonye ibintu bita kuryana sini arahindukira murya sini Finish? wasoje se nigendera umusa finish wasoje nigende toka kule wewe mama toka kure wakibwa ya mama yako nikuvunja kichwa uone shanza kumena umutwe I don't care. nushake ibyo se babirya bishyushye bikonje bitogosheje gute I don't care ntago mbyitewe we waririmbye Yesu ucezereza ngayo ubia nimvunje kichwa ule uriya mujinga nzamumena umutwe nzamwica mwireka unacheza na ipori wewe uri gukinira niyo mikino yawe uzambona sha iyo mikino uri kuzana mw'iri shyamba nta n'isoni dumba muri yesini sha iri shyamba se ni ryaswo ngwino hano amurya sini we dinyoko tu gasani hey ndakubwiye subiri kuzimu undamurya sini ndakwiyamye mama ari kunega gasani cyaboy aramukweba oja aransize ndagukumbuye mwana wanje ndagukumbuye uramukumbura bitanga iki nibyo abana b'abantu uko muri babido If you can hear me, mana yanje ni buri kunyumva please ndakwingize send a sign. Mother Mary,
Bikira Mariya we, Mama Mariya we. Mother Mary, Mama Mariya we, Mama. Tangira kwambaza izamva he nanjye. Mother, my protector. Mama Mariya murinzi. Show me a path out of these woods. Ndakwinginze nyereka inzira imvana mu ibi biti muri aya mashamba. Our Father, please. Data twese uri mu ijuru. Please. Ndakwinginze. I have been your faithful servant all my life. Urabizi nakubereye umugaragu w'umwana mwiza ubuzima bwanjye bwose. Nukuri. Show me the way out. Basi nyereka inzira insoramo hano hantu. Nambe n'uyu yibuka no gusenga. Give me a sign. Basi nyereka ikimenyetso. Give me something to believe in. Basi wampaye ikintu nakwizereramo. Ahura na se w'umwana uyaje kwepa imizimu ahura n'umuzungu. What is this sign? Ikihe kimenyetso? Ndakwishe. Ndakwishe. What I asked of you. Uri kubona? God, this is not a sign, this is a demon. Mana ko nakubwiye ngo unyohereze ikimenyetso ukaba unyoherereje dayimoni. Ile siku we umva nkubwira ubu nona urikimbia nkagukosa. God, this is not what I asked. Nipatie watoto wangu. Wampaye abana banje. Uyu we ifite ikibazo cy'abana amaso bayameneyemo. Nipe watoto wangu. Ntago arakira neza. This is not a sign, this is a demon. Mana yanjye iki ntago ari ikimenyetso ahubwo ni dayimoni. Wampaye abana banje. Mama hapo wewe. We guma hano se. Nipatie watoto wangu. Abana banje kuhana. Gasoni. Abana banje bari he? Ubundi vipi zawe wowe? Biramucanga. Ndakuwa. Ndakwica. Nipe watoto wangu. Abana banje cyase nkwice nkwireke. Mbere zabana bagere ku bundi we vipi zawe? God help me. Mimi nataka unipatie watoto wangu. Je nshaka kumpa abana banje. Shaka ko umpa abana banje. Nta kindi. Gasoni. Hey. Sinzi. Ure filime witonze. Filime witonze. Do. Hey. Bana sinzi ariko kumbe hakuno. Do. Hey. Wa mu TikToker wacu ngo yitwa Judy. Nebe. Kucyano. Hi. Yewe. Do umuteto. Do agasura aragenda akagira nkakani woje wa mugani wa ntuza. Hi. Yewe. We bimeze bite? Wagwana. Izo wagwana ujye uzijyana kuri TikTok sha. Hano nago bikora. You're going to die. Ugiye gupfa. Why? Kubera iki? Yamumefiye do yabyimbije intugu. Gasekere bote. Nyonyosho. Akubita ikinyuguri. I want you to get out of this forest. Please. Umva ariko. Please help me. Rata wamfashije. Get out of this forest. Please. Ko nshaka kuva mu iri shyamba wamfashije. What the hell are you doing? Se uri gukora ibiki? Kumbi icyo atazi yari kumuhururiza. Get out of this forest. Je nshaka kuva mu iri shyamba. Do. Yose ari mu biki. Uyu ari mu biki. Niko. Aramumeneka karabaye. Hey. Gasani. Sinzi. Turacyari mu ishyamba rimwe. Wampaye abana banje. Mana yanjye wamfashije. Ndakwica wowe. Mana yanjye. Umva. Shimama weye vayo hano. Ndakwica nintabona abana. Sasa uyu mugabo afite ikibazo cy'ukuntu asigaye abona abantu bose akabaka abana be. Ndakwica. Mana yanjye. Ibaza ikibazo cy'ibizimiri mw'iri shyamba. Abantu bari mu bwabo ntibari kumvikana. Icyo nzi cyo tu. Filime yajyaryo ubundi buya twari tukiri kwishyushya. We. Sugire ngo kanze ndagaruka sha. Ciao. Komeje imbere. Uyu mugabo sha ishyamba ararizengurutse. Ari mazemo iminsi myinshi sha. Kuva filime yatangira. Urebe. Sinzi. Kumbe barakwereka hakuno. Amaboko azaguha ubona. Chegwe. To. Chewe.
atarabyuka ni boyo cyamukanguye cyakanguye boyo cyawe kijugunyaho gita gicoboyo wa mukaritasi nimba ari amaco y'abwombo yagabanyije. What? What's happened? Bigenze bite wendi kubona urashaka kubinoza rana ndi umusazi. Did you see anything? Hari ikintu uvuze? What happened? Bigenze bite iyi ako wansabye kuneza utagoye rubanda niko yamubwiye wansabye nimba ari ibica musaba sinzi kumbe wa undi mu binyuguri aruri mu binyuguri akira ahura na Dumba ari kwishakira se w'umwana do umva ariko nawe zimubashye zimubashye. Are you a demon? Rata uri daimon uri daimon nimba ryakubwira ngo hengo ndiryo. Are you an evil spirit? Basi sura umwuka mubi. Do you understand me? Uri kunyumva ibyo ndi kukubaza cyangwa? That is a no. Do you know the words of our Lord and Savior? Rata uzi ijambo ry'Imana icyo rivuga hano. That he will save you, he will rescue you, he will look after you, he will make sure that you're okay. Do you understand? He will save you. He will make you a better person. Azagutabara, azakugira umuntu mwiza, azakubatura, azakuvana mu byaha, ibintu byose ubwo ninde? Do you know of him? He died for us, for our sins. Ese urabizi ko yadupfiriye uwo mugabo agapfira ibyaha byacu cyangwa? He did. Do you understand what I'm saying? Yarabikoze yaratwitangiye, basi ibyo ndi kukubwira byumva. Do you understand? Uri kunyumvara cyangwa? Nagasani. Turacyari mu ishyamba rimwe. Ishyamba ririmo umuhanda ariko nta muntu ujya ubona. Kuki? Boyo, baby. What happened? Bigenze bite? Akabahungu n'amaco yabwomboye. Unataka kufanya nini? Ubundi urashaka gukora iki? Nta kintu ushaka? Ntacyo. Nothing. Nta kintu ushaka? Yes, what you mean? Ase ushaka kuvuga iki? Uyu yari giteruye kiraniga kishugunya hakurya ntiyanakibona. Yari ameze nk'uri kure ariko nta kintu abonye ngaho. Tell me. Sikigari wa mucana envelope. Mon bébé. Subutu sinigabuza weye. Babe, please wait. Mon bébé. Uruku. Hey, wait. Urukundo. Subutu. Wiyami. Babe. Wiyami. Shari komereza ndakwiyamye. Ndakwiyamye bari baguye agacuho mu ishyamba. Kurikira. Hoshi. Ndakwiyamye. That will make you better. Zakugira mwiza. You don't have to be like this. Ntago ari ngombwa ngo mere gutya. Do you understand? Ese basi uri kunyumva ibyo nkubwiye? Understand and believe in the word of our Lord. Ese basi wumva kwizera tugirira ijambo ry'Imana cyangwa? The Bible. Bibiliya. Aramumeneka. Kaga twenge bavuga ngo asekana imbereka. Uzi icyo bita gusekana imbereka? Well, it's not that funny. We ibyo ntago bisekeje. Ngaho. Where are you? None se Dumba ba muryo sine. Faga twenge. No, please stay. Umva ariko buretse kugenda nginagire. Asikiwe. Dumba byaramucanze Dumba. Ebe. Hey. Kumbuye hakuno mu ishyamba yabuze abo bazanye ni Tito Kimenyi. Tarajya kuri. Yifata nk'agakombe k'abana kumbi icyo atazi. Uyu batangiye no kumuhamagara ngo asubire ikuzimu iyo yaturutse. Rebe. Ndakwiyamye. Cyawe windukira gisanga inyuma ye. Biramucanga ariko. Hey. Cyarabonye imbere akibona inyuma ye. Karabaye. Cyawe. Aranyigira kwepa.
atongera gukwepa abonye ko ibintu hakuno byahinduye isura tayari. Hey! Mama hakuno n'umwuzukuru tayari akagarutsemo. To wa undi uhora jojoba amaraso afite igipupe hano kijojoba amaraso gasani rebe. Hey! Mama abazimu bashye mama karabaye. Hey! Here. I don't want to see you here. You don't know how to kill people. You stand there. You don't know how to kill people. Nta gusa kuntu bica abantu. You stand there. If not, nimba utazi kwica abantu rero I'll lock your soul. gasani Stand. uranyumva subira iyo wavuye. To kana ngo ntago kazi kwica abantu nicyo kazizi. Hey! Gutu tica abantu ari cyo cyatuvanye ikuzimu gasani. Chewe kana nako karabura. Hey! Ure filime witonze kumbe mupenzi hakuno to byamucanze urebe mwishyamba banabo ni Oboyo na Neri barimo bazenguruka mwishyamba to mupenzi we amaze kwiheba pe. Sinzi ure filime witonze kiraho ha bonye abantu Jemwe byamucanze nawe yabuze inzira imuvana hano nyuma na nyuma yabonye abantu bazima byiwe. Buretse yewe umva gatwenge yari amaze kwiheba. Mwanyeretse inzira imvana mw'iri shyamba nzira se bo barayizi. Ize ngukuha ingufa bakwimye inde to hari ikintu kitameze neza. Hari ikintu kitameze neza mw'iri shyamba. Ça peut être la reine de la forêt. Wabona ari umwamikazi w'iri shyamba. Hari ikintu kitameze neza ntakoze neza. Hari ikibazo. Soyez prudent, il y a quelque chose. Hari ikintu shandi kucyumvamo hari ikintu ngende kumva. Usaza kirabo mugore we. Je viens prendre la craie. Donne-moi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je gutwara urufunguzo uje gukora icyo. Donne-moi. Mereza ibyo umereza. Uje gukora icyo. Donne-moi la clé. Mereza urufunguzo. Tu devais rester là-bas. Viens chercher la clé. Je nshaka urufunguzo. Tu devais faire ici. Où est ma fille? Umukobwa wanjye ari hehe? Je t'avais tué. Tu dois rester là-bas. Yarapfuye nawe mwari muri kumwe iyo mwari muri. Tu dois rester là-bas. Nyagasani. Déjà mort. Tu dois rester là-bas. Donne-moi la clé. Je ne vais pas te Wamaye urufunguzo karirwo nkwaka. Fais-moi. Siki. Nyagasani. Hey! Nyuma na nyuma umugore n'umugabo barahuye. Umwe ni umuzimu undi ni muzimu. Babe, wait. Buretse. Okay. Calm down. Tuza ariko tuza. Calm down. What you Tuza. want? Wait. Buretse ariko wiyagara. Tu. Wait. Umupenzi asoze yayagaye. I just said shut up, okay? Nakubwiye ngo zibaho ariko winsakuriza. Calm down. Tuza. Do you know the way out of the forest? Ratuzi inzira mvana muri rishyamba. I know. What do you want? Ndabizi urashaka iki? No, you can't. You can't come with us. Just Wiza ngo tujyane reka guma aho ngaho. Turakwiyamye. Quiet. I can be quiet. Naceceka basi njye naceceka tu. Byamucanze. Kiraho gasani. Hey! Kurikiro. Icyo nzi cyo turagenda. To. Fanye imbuda na bitanga iki? Hey! Bitanga iki? Mtoto wangu iko wapi? Umwana wanjye ari he? Nipatie, leta. Mereza umwana wanjye. Cyangwa umereza urufunguzo. Donne-moi la clé. Urakora iki se n'intabirwa? Ngiye mu rufunguzo nicyo kinzanye gusa.
Unatafuta nini wewe? Urakora iki se niye? Mtoto wangu. Je nshaka abana banje. Nilikwambia bakiye kure nilisha kuua. Narakubwiye ngo abana bawe narabishe baraje baragukurikira urambaza iki? Nilikuwa ulisha kufa wewe utabaki. Utabakia kure. Wampaye ibyuma ariko waretse kumvuna. Uyu mugore yapfuye batamuhaye ivanga mutungo aje kubaza ivanga mutungo risesuye. Nilisha kuua sasa tunakuya kufa nini? Tunapaswa kubakiwa. Wampaye urufunguzo nimba ari urufunguzo rw'inzu kiniki. Kule kushimu. Don. Wampaye ibyuma. Donne-moi la clé. Wampaye urufunguzo nkwaka. Donne-moi la. Wampaye urufunguzo nkwaka. Mugabo arakwepa. Gasani. Umva gatwenje. Zimubashye. Hey! Bazimubashye. Sasa urufunguzo yashabaza n'urwiki. To n'inkende zirabyumva. Ariko abantu bari muri iri shyamba bayiko na shida gani kumbi mupenzi bonye imbunda yikankamo. Hey! I just said one step I go shoot you, okay? Nakubwiye ngo uratera intambwe imwe ndakurasa. One step I go shoot you. Ndakurasa. I'll stay here. You understand me? Sana ari bindagumano. I'll stay here. Okay, just Sana ari bindagumano. Sana ari baramukatiye banga kujana nawe. okay. Urebe. Calm down. Kandi iri shyamba ntarya zibyibura harimo n'umusirikare afite n'imbunda. If you're gonna follow me, I go shoot you, okay? Nunkurikira ndakurasa uranyumva? God has sent you, please. Sana ari Baby, let's go. twigendere mu mbebe. Twigendere urukundo. We. Don't move. Ntunyeganyege. Ntunyeganyege. Bamutaye aho ngaho. Kurikira ariko sinzi. To. Man. Bamusizaho. Zamucanze. Ubwoba do. Dore ubwoba do. Akanura nk'urwaye amajina ahubwo ari we. Kanuye nk'uyarwaye. Yakanuye nk'uyarwaye. Ure filime witonze. Gake gake bucece. Hey! Turacyari mu ishyamba rimwe. Ishyamba turimo hakuno. Young girl. Ye muko. Hakuno. What are you doing here? Uri gukora iki hano? Why are you dressed like Tito, kimenyi. that? Umwe Judy yahamagaraga ku cyombaye gutya. Where are you coming from? What Ubundi turutseho turumbutseho are akana. you doing even here? Ubundi urakora iki mwiri shyamba? Philippe wagwanye. Kana hakuno. Hey. Jewe. Hey, what? Wait. Buretse. Don't get close to me. Ntunyegere. Why are you getting close to me? Kubera iki uri kunyegera? Ntunyegere. Ha. Tangiye gukwepa ariruka. Kizwa n'amaguru. Nyagasani. Hey. Kizwa n'amaguru. Bumbe barakwereka cwanga hakuno. Cwanga. Ha! Nyuma ya cwanga ni cyaco. Karabaye. Biramucanga. Cyabaye. Kirongera ako. Iyi. Tinzi. Filime. Ha. Biramucanga. Cyabaye. Cyaciye inyuma ye. Sikigari we. Biramucanga. Fita kana cikiye kana gatoya. Bari igiki. Iri shyamba narakubwiye ngo ririmo ibintu byinshi ni wanamenya ngo ni igiki noneho. To fasha kana karambika hasi. Shira gutyo. Rebe. Fasha kana karambika hasi. Fata intosho. Gufatira intosho. Agufatira ibuye hakuno. Hey! Daje ngukubitira ikintu. Kirenga umufana. Tumbane na wewe sasa. Ye! Baguhiritira do. Je mwamfashije ariko. Uyarakwepa ngo baje bigize aba TikTok ngo nabatwitsi. Dora abatwitsi do. Mwamfashije dora abatwitsi do. Aratagize umuntu umfasha. Kizakuno zengurutse ishyamba biramucanga. Rebe. Ko yakazengurutse mu ishyamba uyu nawe
cwanga nawe hari cyamuzengurutsa cyumvishije gico rimwe kabiri mu gace ucece mu gace hakuno umva utujwi do zimubashye ye ngaho umva gatwenge dore amaso ukuntu aba yayakanuye do gasani nibuka twumvisha hamagara umukobwa ati usubira ikuzimu kizano mbonye igitambo sha kakana cwanga yarasize hasi hari uwakabonye nyagasani kimwe cyavuye ikuzimu. This is for my daughter. Iki ni igitambo ngiye guhereza umukobwa wanjye. Mana y'isi n'ijuru nyagasani. Hey! The Forest episode ya 18 nuko tuyisoje ku mugaragaro. Sibyo? Dukomeza na episode ya 19 nta gutinda mu nzira. Mwe muhumure tuzajya turya show uko bishoboka. Saruba, uzi ko ufite umuvuduko nka mango 4G. Mango 4G! True 4G network!